Voice of the People Party VPP haka santarik yayong kala Pyllait Paidbah yaki mat Trei manifesto nak benta ke election MP Arhajar Arpusau dau Dr. Kara H. Shen Vice President ha Hotel Lady Bird Sosun. Kimat Trei Bakongsan joka seng VPP baka temu ban pasat Paidbah haka ni ke election MP Lok Sabha kilong ban dawa pen Trei yaka inner line permit ban persya lentirel ban penroy yaki lenti sengkien ki surok ban penrung yak tien khasi haka kernet bepra jang riti sensyar kari India ka artikel laispa nyau puwei bat kiwei. Nakaliam jo Voice of the People Party agni ka janmi jo ni sngi ni biang sobha yi phi ki perlok naka Shillong Press Club ki Pyllait ko agni ka janmi ba pinwan ban chim ni ka media coverage alor ka jingku jo ka party ban Pyllait ya ka manifesto ka jongka nak benta ka MP election di kendiat kan batai habai dei bakanika program ka bangilaban pedap kanika janmet ya ka manifesto jo ka party hanika janmet on Pyllait di vice president jo party Dr. Kara H. Shen hadin kata di Dr. Rusuben Sapyang bolong noilam jo ka party un puli halor ki mat rekam jo ka party na mata kanika MP election but hadin kata nak yang ki perlok jo nak dia ki perlok press baro berang ka janmet kilaban Shimi ki jingkeli bat nak yang juga parti dan berjumpa kalau ki jingkeli ki bapi dan berpau hak ni ke janmi. Setiap saat. Voice of the People Party na percaya kini kamang rekam na petaka MP election Arhajar Arpusau. Bat ni ilalis katukan ni ki mang rekam bat ang sipuli katukan ni ki mat ki banongkam. Tikatum kini kamang rekam program mang tak parti idon ni ban ya keren ya kajing sensyar kebalarkam. Nanta kesensyar Paidbah kajing bom syak Shillong ka imam sarang ke alor ke pulih putih. Nanta hidon ru alor ke artikel 371 dan nilai sepatnya kuwai baka 6 schedule. Hidon kimat kibang nyakren alor ke polisi penroy yaki than khaput. Nanta kini penmi boarding karep karyang. Nanta susu ru alor ke maryang angning hidon ki point A B bat K A B bat K. Nanta ke point kedon ke BD bat kajing ya kerja khaput bat ke Asam. Nanta kajing bahak benta kerpang hikam pejam kajing kendrai ki drugs ke uniform civil code dan ke UCC katin ketelit badhani ngelapan kedeu sepang di perung lo katin kasi aga kredit operasi ka riti sensyar ke India lan ka schedule nanta kikam medekai lan sports nanta ke inline permit ILP ke citizenship amendment act arja ka kendai dan ke CAA ke bangtip nanta ke donru ano ke koi ke khia kedon kamat pabede bagi surok berkilat patrai jingtip nanta jaka lingsun jaka yeng lingsun kaba ngintip ke airport nanta kajing persya yang tinggi uranium kajing persya yang kajing Trei yang lentirel kilom kasi jaja hills nanta nak tak kedon jiduna ki khatmet bat berbudin yang ting putrikam ki skim jong kesolka pedeng ini di kimat ki parti kasa ni long ni Peit ya ka constitution ka Voice of the People Party ko mangibu ka kaning manifesto kalong ni kujingmut bagin ni scam ko ba ngin pitikana ba kani ka jinglong lai lu ban mani blai ene ka secularism ka bangi hap ban penne ben dalong ka dalong daranya hapan yang marwai lu ngin hapan Hi ka wei ka long ba ka sa ko wei ka bangila parong ka wei ka jing long ka jing ka pluralism ane ka ta ka jing don kita ki bring ko puncak han dia jum pin khaina kaliang kaliam pin khaina kaliang jong ka ten ka thli pin khaina kaliang jong ka culture te ni na kaliang jong ka BPP ni
kuat bahkan ni ka pluralistic nature jong ga Indian constitution kan ne kuma la frame ka kuma la pelong ka hindi ta makan sudah dengan constitution ribat ha policy terkam jok sarkaru kadiban mi kata ka cinglong jong kata ka constitution but ni ngai tu but ni long committed tu ya ka kata ka orang pakai jing pia jong Khubor pedeng ke Khuborjylla but ke sarkar kemi kaba ila barong kata ka true federation kaba ngim pediang ba sarkar kemi kanong badon bor hadu bahkan yu ya ke Khuborjylla hi bebenah kat ni ke sarkar kemi lingba ki governor ki yu right ya ka hok jong ki jela ki prepare tinggi ngilong percaya gitu hi kalong ba ka VPP kalong committed ya ki principles jong the constitution kalau ke parti kalong committed to the constitution philosophy ngin Trei ba kata ka parti lene ba kita ki parti ki bon ki regional parties ru handia jong the regional political parties handia jong ru that who are committed to the to the principles of the constitution, we will work with them. It doesn't mean that you work with the dominant party. You may work with other smaller parties also. Namar ka ultimate goal which the basic structures, the basic principles of the constitution of India should be maintained at all costs. One other clarity on